Dobar dan ljudi, dobrodošli u prvi video 2017. godine i u ovom videu ćemo imati hrvatski collaboration Walkthrough Sova. Pa ajmo vidjeti. Lijep pozdrav svima, ja sam Dominik i u ovom videu ću napraviti 3x3 solve koji je Dante predložio za collaboration hrvatskih cubera. Scramble je dao svima isti i evo kocka je scramblana. Napomena da koristim Cosmic Valk 3 od Speakup Shopa, custom setupa od Cameruna i moj average je oko 11 sekundi, većinom ispod, ali tu je negdje 10,8 do 11 sekundi. Pa evo krenimo sa example solvom. Kroz slažem ili na bijeloj ili na žutoj boji, svejedno mi je, ovisno što bolje paše. I u ovom scrambleu slagat ću žutu boju. Kao prvo vidim ovaj naranđasto žuti edge, crveno žuti edge, plavo žuti edge i to je zeleni. Spustit ću prvo naranđasti ovdje dolje, pa ću spustiti zeleni dolje. Znači napravio sam već ova dva kroz pisa, napravit ću dep prim i ova dva samo spustiti. Evo ga, to je cross. Prvi F12 par koji vidim je ovaj zeleno-žuto-crveni i ovaj tu edge. Njih dva ću ovako namjestiti i sa D-sliceovima ubaciti iza. Sljedeći F12 par koji vidim je ovaj zeleno-naranđasti i ovaj zeleno-naranđasti edge. Prvo ću ih namjestiti da su mi ovako tu i oni idu tu iza. Znači ovako ću ih upariti i ubaciti iza. Sljedeći F12 par koji vidim je odmah ovaj naprijed plavo-crveni i ovaj plavo-crveni edge. Prvo ću izbaciti edge ovako, pa ću ih namjestiti sa ovim potezom i ta dva edge-a idu u ovaj slot. Evo ga. I zadnji F12 par je ovaj ispred mene naranđasto-plavi. Rotirat ću kocku, napravit ću U, razdvojit ću F12 par, namjestiti i ubaciti iza. OLL imam anti-sun i PLL VPR. Evo ga, to je moj example solve. Slažem kocku 16 sekundi. Prvo što bi napravio je pomakao crveni edge na svojom sredinom, stavio ga u mjesto, ubacio zeleni i ubacio preostala dva edge-a. Vidio sam prvi par narančasto plavi i ga ubacio ovako. Vidim drugi par narančasto zeleni, ubacujem ga ovako. Počnem crveno plavi par, poredno trag, rotacija, par ubačen i paralel, PLL. Bok ljudi, ja sam Bartol i dobio sam ovaj scramble za collaboration od Dantea. Ovo je Genser kocka i prosjek mi negdje oko 13 sekundi, niski 13, čak i neki visoki 12. Sad ću razmišljati pa ćemo nastaviti. Evo samo sekund. Evo znači, ovdje vidim da me je iza zelena i ovdje je crvena i kad spustim zeleno i stavim je ovdje iza, odmah ću moći ubaciti crveno, a kako mi je ovdje plava, naravno ću isto lagano ubaciti. Znači, ovdje stavljam zelenu dole, crvena mi je iza i nju samo ovako jednostavno. A plavu odavde, kada je ovako, doći mi jednostavno tu. Kad sam ubacio crvenu, s tim se spustio ovaj crveno-zeleni par, koji ću jednostavno izvaditi, poravnati kroz i ubaciti ga ovdje iza. Ovdje mi je ovaj naranđasto zeleni edge i njega ću jednostavno ubaciti iza. Iza mi je ovaj plavo naranđasti edge, njega ću jednostavno upariti ovdje. Izvadim ovaj corner i uparim ovo. Dobio sam ovaj OLL jednostavni i ovdje mi je iza je A. Evo, hvala vam što ste gledali, pozdrav. Bok. Kocku slažem,
onoliko koliko mi treba da je složim, no? Ok. Pozdrav Danteu, Vujetu i Dominiku. Znači imamo tu neki scramble zadani za koji bi trebalo napraviti neki walk through the moon ili nešto kroz sunce, ok. Idemo, znači kocku slažem ili sa bijele ili sa žute, nisam color neutral, mislim da to nije toliko nebitno po pitanju brzine. Ok, imamo zelenu pozitivnu, crvenu pozitivnu, plavu i narandžastu negativnu. Ovdje ću krenuti sa crvenom, narandžastu dovesti i ubaciti plavu kako bi spasio ovaj blok zeleno-crveni. Nakon toga zeleno-narandžasti, plavo-crveni i plavo-narandžasti. Easy OLL i A. To je to. Pozdrav, moje ime je David i ja slažem kocku oko 11 sekundi u prosjeku i krenut ćemo sa scramblom odmah. Ok. Da, ok, ovo je lagano. Prvo idem cross, znači imamo ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Prvo bi držim ovako. Prvo bi spustio crveno dolje, stavio iza i dovršio onda i zeleno. Onda bi pomakao, napravio U i napravio s 3 poteza ovo. Onda vidim odmah ovo, rotirao bi i to napravio. Dalje vidim ovdje ovaj kut, pretpostavljam da je ovdje i rub, pogledam iza, je, napravio to, i odmah znam da je ovdje ovaj, pratim ovaj kut i znam da je ovdje odgovarajući rub, tako da odmah krećemo to, vidim ovdje ovaj kut, pošto je ovdje žuti, znam da je ovdje taj kut, rub koji treba, i automatski idem na to. Vidim da će mi ovdje biti linija ovako. I znam ovo je LL. I ovo je RPR. I to je to. Pozdrav ljudi, evo i mog rješenja za ovaj scramble. Dakle, prvi brzinski pogleda kako mi stoji bijeli križ. Vidim da zelena se nalazi nasuprot plave, te da se može riješiti u jednom potezu. Međutim, plava mi ne stoji baš na nekom dobrom mjestu kako bi mogao složiti njen odgovarajući slot u nekom razumnom broju poteza. Kao ni crvena ni narančasta, te bih u stvari okrenio kocku i nakon 2-3 sekunde inspekcije u stvari odmah počeo tražiti kako mi izgleda žuti križ koji izgleda puno bolje. Ako složim ovu narančastu dolje, to jest spustim je dolje i stavim zelenu sa F potezom ovdje, u stvari pošto narančasta lijevo od zelene na žutoj strani, mogu uočiti da sam u stvari složio dva dijela križa, iako se trenutno ne nalaze na dobrim stranama, ali su u dobroj orijentaciji. Međutim, to je još dobro, zato što čuva ovu tu crvenu, ona će nakon tih poteza doći ovdje, te ju mogu složiti sa jednim potezom, a i plavu dovodi na istu stranu koja će biti crvena, te će se i ona onda zadnja složiti sa jednim R' potezom. Koliko ste pratili što sam govorio, evo sad ću napraviti kako to izgleda. Znači jedan potez, dva poteza, ove dvije su složene, idemo ih poravnati, to je 3, crvena je također sačuvana, a plava je došla ovdje, 4, 5. Odlično. Prvi par koji bi uočio vjerojatno ovaj. Složio bi ga ovako. Dobro, sad dok radim ubacivanje u slot, uočavam ovaj tu par, znači na njega ću se fokusirati idućeg. Dobro. I sad želim da mi prazni slotovi budu ispred mene, a puni uvijek iza mene, kako bi lakše pratio dijelove, tako da bi napravio vjerojatno ovako nešto. I ubacio ga iza, sad imam tu prazne slotove. Ovo mi je četvrti par, opet želim da je prazan slot ispred mene, znači ubacio bi ga ovako. Radi lakšeg praćenja F12 parova i ovaj bi riješio sa algoritmom za taj case. Ovaj ružni, ovaj veliko je gradim u stvari tu look jer je brže od algoritma koji znam i na kraju GPR. Evo, to je to.
won't be home for dinner tonight. What? I have to work late. I said I have to work tonight. I won't be home for dinner. Ja sam Jako, prosjek na 3x3 kocki mi je oko 9,7 sekundi i danas ću vam pokazati jedan walkthrough sob na Scramblu koji sam dobio. Ovdje bi složio bijeli cross, prvo bi spustio zeleno na njeno mjesto i pomaknuo bi ju gdje treba ići narančasta. Onda bi spustio ovaj crveno-bijeli na njeno mjesto i sada su ove na točno mjesto na kojem bi trebale biti. I onda bi složio prvo plavu i onda bi izbacio ovaj par, spustio narančasto i vratio kroz gdje bi trebao biti. Ovaj par bi složio znači ovako, znači tako bi ga bacio, ne bi rotirao. Onda bi složio ovaj ovdje par, izvadio i ubacio. Onda bi složio, vjerojatno rotirao bi i složio bi znači plavo narančasti par. I onda bi složio ovaj narančasto zeleni koji mi je ostao. I onda mi ostaje ovaj takozvani dot OLL i Gapperom. I lockup. Hvala. I evo, nakon svih, htio bih se zahvaliti svima koji su radili i evo, ajmo početi sa mojim salom. Prvo što bi napravio, znači vidim da je jedna tu i tu. Zelena mi se neće mijenjati ako ubacim najprije crvenu, to znači ako crvenu dovodim tu i s njom mogu ubaciti plavu, znači napravim ovaj kao L, ova mi se već, složila mi se i samo je insertam ovdje. Nakon toga imam zelenu i narančastu, prvi mi pada u oči, nakon toga imam narančasto plavi, nakon toga imam crveno-zeleni i ostavljam plavo-crveni. Easy OLL i gotovo. Eto ga, to je neka solution koji bi ja radio i evo, naravno zaboravio sam reći kao i ostali, znači original nekih 12 sekundi. Sad ovisi da on nekad low 12, nekad high 12, ali uglavnom 12-11 sekundi. Tako da, eto ga, to je to za ovaj video. Ako ste uživali, lajkajte, subscribe-ajte se na kanal i naravno u opisu kanala, a najvjerojatnije ću staviti notifikacije na svakih kanala od svakih ljudi koji su radili, tako da odite, pogledajte njih, super su ljudi i to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Doviđenja.